Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, alhamdulillah. Dali nakatino isab ha waktu na to hikarwa. Tagsuko sin waktu ini amin makarhil kato tanin pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Guru mulia, guru kalasahan, amoy indar anda diurungog sin kita niyo na ako magpalugay. Tukbal po in guru kalasahan. Wairun narwaing kan Syekh Syekh Abu Habs Mujahid wal yatafaddal siyadatuhu maskura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalati wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد hadarat sin mga katautay manghuran sin kami amuin nanayngog iwan sin timatagad ha waktu ini itukpal ko doon katutan nyo inlapal kasanyangan amunain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga palanggungan ha agama Islam. Muna-muna malagwin pagsarang supursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi kita niyo piabusan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangumuran. Samta daing ha mga salagu-lagu pagsupuran sin kita niyo. Amuin masi-masi kita niyo halam sin taufiq sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain ha agama niya ha agama Islam. Was din dito mga palanggungan ha agama Islam agad din ha mga pagpatumtum sin kita niyo amunain pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain sa rayaw pangamdusan sin hambuk tao nagtutuhan pa Allah ta'ala serta amunin sarayaw-rayaw hinangon niya amuin padtuman patungod sin pagdunya niya iban sin pag-akhirat niya amunain pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan sin pamando sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga umat Islam in kita niyo bago rabiaan simud in tahun bago amuin hangibo iban upat nga gatos iban kapatan tag-upat apuas sin paghijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mato pahambok kato tanyo amuin muraja niya kita unya in mga kakahinang amal ibadat limabay kanya amuin tahun limabay yaon asupaya biyan amuin mamuhasaba niya atawakan maasubo ni ingin hawaran niya atungod sin hinang pag dunya niya iban sin pagsugata niya amuin karatungan niya hawak to siya muy pa adlaw gana-gana. Kasabi ato mga umat Islam yan kita niyo ha syahrullahil muharram ambok din ha mga bulan amuin biaktulan sin Allah subhanahu wa ta'ala syahrul hurum iban sarta nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din mga karayawan habulan sin Syahrul Muharram afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Amin sarayaw-rayaw lang niya puasa. Amin puasa habulan sin Ramadan amunain magpuasa habulan sin Muharram. Demikian wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail.
Iban sa rew-rew lang niya sambahayang, kapuas sambahayang amin fardo, amo nin sambahayang hatungaan sindom. Amo nin sambahayang tahajjud o qiyamul layl. Puas din dito mga umat Islam, amuin yan tabian makagaos, sarta yan tabian amuin aun mabaya magpataod sinang malibadat, dengan mga sarew-rayaw patawron sinambok manusia, puas din ha amuin pagtunay niya ha pardo sinallahu ta'ala kaniya, amo na yung pagpatuaon puasa, din di habulan sin Muharram ini. Sabab din ha mga sarew-rayaw puasa, hapuas din ha amuin puasa pardo. Pagpuas din dito mga umat Islam, masi-masi kita niyo ha amuin tafik, apasalan, pangadatan, aturan, sinambok Muslim, ang mga paghimumungan niya. Bunan nga yung topic ini, mahaba-haba siya, iban sin mataod-taod, sabab amo ini yan tabian, in mataod-taod, amo in jumato pahambok manusia, amo in makabitsara, tunto niya mataod din nga mga amo in mahinang niya bisara. Kasabiat to, hinangan kita niyo sin syara na to agama-agama Islam, yanduan kita niyo sin pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo in mga paghimuhimungan ta, amuin mahinang sababan, amuin ikakawa ta harida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walang labi, timubtog kita niyo hahikawalo, ng mga aturan, sin paghimumungan, amuin an nahyu anil fahshi wa tafahushi. Amuin ni, liangan kita niyo sin syara, amuin uminang sin mangi, iban sin mga maghimumungan sin mangi. Tandaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya insuntuan nato amuin sa rew-rew yung pangadatan, iban di ka makadungog din kanya din mga himumungan sin mangi. Doon nakabiyanin mga sukna, doon nakabiyanin mga panggura-gura, doon nakabiyanin mga bitsara mangi. Sabab, in mga bitsara ini, tanto niya biasin nasabot sin kita niyo, hawak to biyan amuin kialagtik na sindila mo na duara yaon mangbokon hikakawa mo harida sin Allah Ta'ala na hikakawa mo biyan ha amuin astol iban atawakan magbalik kay mo sa baban malista biyan din mga pardusahan mo. Demikian nasabot na to rin di beri ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin waktu niya biyan naghali-hali iban sin asawa niya sarta limabay in jumlahan atau akan tumpukan din mga Yahudi iban sin pagyan nila biyan assalamu alayka ya Abul Qasim, iban siyambak sin asawa yan siyambak niya wa alaykum, qalat Aisha qultu bal alaykumus-salam wad-dham, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aisha la takuni fahishatan, faqalat ma sami'ta ma qalu, faqal awalaysa qad raddadtu alaihim alladhi qalu qultu wa alaikum. Amin limabay mga Yahudi ini, iban sin pagyan nila biyan para Rasul sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum bimana in kalima ini amin biya mga sukna kagi amin mapatay atau akan kamatayan doon kaniyo, mapatay kamo ya Abul Qasim, insambong si Rasulullah wa alaikum damikyan desab doon kaniyo. Na ako'y nakatahan biyanin asawa niya Aisha radhiyallahu anha, sambil nakaiyan siya, wa alaikumussalam. Siyambak niya biyan amin, bangmayan kamuin, tatungan sin kamatay atau kaning mapatay. Iban sin, amin mangi biyan. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, la takuni fahishatan. Ilaw niya Aisha, ayaw kalong niya amin tao mangi. Mamitsara sin mitsara yan tabian, bisara mangi. Yan sin asawa niya, way mo balaw niya yung uklaw niya bang uning bisara nila, in mga sila Yahudi yaon. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may taisablaw na way mo ba yung bang uning sambong ko kanila? Uning sambong ko kanila. So amo ito mga umat Islam, intanda sin, kompletohan at tawakan karayawan sin pangadatan sin pangunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin nang langis siya biyan ni hamang amuin imumungan bisara mangi, sabab in bisara mangi ini biyan na sin nasaput sin kita niyo, labi luba amuin mga magpanglaknat ko biyan, yan mo liaknat sin Tuhan atau kan liaknat ka mo sin Tuhan,
in mangyayari ini pianglangan sin syara sabab in paglaanat haun mo bang uno na biyan in laanatun mo biyan na duwa rayaon bang di biyan amuin tupon atawa kandi pugdanan sin dua mo hapaglaanat yato in tao diwahan mo na tanto niya magbalik biyan ha tao amuin mamitsara kanya hindi na biyan magbalik pabaran mo arakala in kabinsanaan magbalik biyan pahambok bay mo ha mga arta mo atawa kan ha pamilya mo sabab biyan tabiyan amuin pagpangayo mo biyan amuin laanaton in hambok tay manghod mo atawa kanin hambok manusia demikian mga tao yang tabiyan makusog magpanglaanat magpanukna mga tao makusog magpanukna in mga sila ini hambok ding ha mga amuin di sila makaagad ha amuin saksiyan iban syafaat mong pagdatong ha adlaw mahuli di sila ding ha mga makaagad manusia amuin pagsyafaatun mataw ding ha mga sasyafaatan doon ha adlaw mahuli din naman ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga bagay-bagay pa mga syuhada mataod biyan i makasyafaat na intao makusog magpanukna hambok ding ha mga amuin di sila makaagad ha amuin pagsyafaatun demikian kaitasin Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anal mu'min kakatluhu amuin suknaan mo in hambok mo umin biya mo rasya biyono amo na sadya amuin pagbuno kaniya biyugto mo siya ding ha amuin karayawan niya iban sin kasanyangan niya antaraan iban sin dunya niya nadamikian in paglaan natin ni biya mo sa kaula-ula biyabugto mo siya ding ha amuin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala labiluba amuin biyugto mo siya iban sin kasanyangan niya ha amuin adlaw mahuli apabila amuin siyuknaan mo in pag hambok tay mahod mo demikian min adamid dhunub bal min akbaril kabair ayal anar rajula walidayhi hambok tay mga nasabot din di mga salagulag-go lang niya pardusahan ding mga salagu-lago atawa kan nakabidda dusa iban sarta nakaagad ding mga salagu-lago dusa amuin suknaan sin hambok tao hambok kusugin maas niya suknaan sin hambok kusugin maas niya yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabair ayal anar rajulu walidayhi qila ya Rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa lafdhu Muslim qala min al-kaba'iri shatama ar-rajulu walidayhi qalu ya Rasulullah wa hal yashtumu ar-rajulu walidayhi qala na'am bis yasubbu abar rajulu fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. So, amoy tuin yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha mga salagu-lago pardusahan, Allah subhanahu wa ta'ala, amo na insuknaan sin hambok kusugin dua maas niya, atawa kaning maas niya. Yan sin hambok ding ha mga sahaba, ya Rasulullah, beriin lang na yung pagsukna sin hambok kusug pa, maas niya. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na lang niya suknaan sinusog yaon long na inama sin hambok kusog. Taktabian mamaw sinusog yato amo suknaan ni sabin ama niya. Amuin suknaan sinusog inama sinusog sarta amuin bawso ni sab sinusog inama niya suknaan. Damikian ina niya. Atawakan din nga mga salagu-lago dusa, amo na yung panggura-gura sinusog biyan pamaas niya. Yan si mga sahabat, berin lang na yung panggura-gura sin, usog biyan pa dua pamaas niya, lang niya amo yung panggura-gura sin, usog biyan pa, ama sinusog, sarta biyan bawsun siya sinusog at gura-gura ni sabin, ama niya iban sinina niya. Mga umat Islam, mga palanggungan ha agama Islam, biyaon hatimpo na to, biyaon inimo kung sa tiyahat sin mga panggura-gura. Mga jimato pa biyan, biya sa kaula-ula, biyon orasin tao inama niya. Biyon orasin tao inina niya, biyon orasin tao biyan, intay mahod niya. Sabab sin pagbuno nila biyan, haama sin tao, biyon isabin ama nila.
Pagbuno nila biyan hatay mangunsin tao, biyon isa yung mga tay manghod nila. Sambil biyon yung mga ina nila. So yung mga yari ini mga umat Islam, biya sa kaula-ula ikaw rain, namuno biyan kanila sa nagbaw sa hinang meto biya na sin mga yari ini, amuin pagsukda mo biyan. Paamuin maasin tao, na bawsun kaw isang sukna ni mas mo, na iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya ra ikaw in simukna biyan pamas mo, waliadan billah. So amay ito din mga pangadatan sinhambok Muslim, subayat tuhalian niya mga umat Islam, in mga bihat to pangadatan, sabab in hinang biyaan, hinang mo patao, magbalik da kay mo into sa asabyat to, hipahali kita niyo sinagama, sarta itong niya to din mga salagulag-o partusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, hindi kasiyam din mga pangadatan, sin paghimumungan mga umat Islam, amunain, fadlu man tarakal mira wa in kana muhikka. Karayawan daw niya in pagbiin sinhambok Muslim, haamuin pakipag-discuss, amuin mag-discuss, minsan pa inkaunan niya hakasabon na lang. May mga karayawan sinbihat to. In mana sin mira fil lugha al mirati wal jdal. Amunay mag-discuss, magliw-liw sin bisara. Wa asluhu fil lugha al jidal. So amo ini pianglangan ini sinsyara atau akan beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in karayawan sin mga tao amoy mamin ha mga kakahinang ini amoy pagdiscuss bisan pa in kaunan nila biyan ha kasabunnalan bang kaingatan nila in tao yaw mara nila magbitsara minsan dabaitaan sin kasabunnalan di ra maningog di ra biyan tumema na atas binon nila biyan minsan pa sila kasabunnalan in pakipagdiscuss sabab di sila mabaya amoy in jidal in mag-discuss. Tabiat tu baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhikka wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka al-qadbi wa in kana muzaha mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Ako lang niyain zaim, mana sin zaim ini makanjari amin mayan mo garantol atawakan amuin apuhon niya. Apuhon niya biyan amuin dihilan atawakan biyan tukbalan sin palasyo, bahay, harababil jannah, haduun entrance sin surga, atawakan hasuran sin surga, hay siusulong niya, amuin tao, mamin sin discuss, mamin sin pagliw-liw sin bisara, minsan pa inkaunan niya kasabunnalan. Asab sin di siya mabaya sin mag-discuss, di siya mabaya amuin magsambong biyan sin bitsara sin pagliw-liw, minsan pa siya kasabunnalan, bang kaingatan ni intaw yaon, minsan dabaitaan sin kasabunnalan di ramaningog, atas binon niya, minsan pa siya kasabunnalan. Na yung mga tao bihat to, garantulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin bay, kasor, palasyo, biyan harababil jannah, ha-entrance sin surga, ataw kansuran sin surga. So bihat to yung karaywan niya, amuin, pamin sin pakipag-discuss, wabibaitin piwasatil jannah, damikyan, garantulan niya resab, akunan niya resab sin surga, bay, hatungan sin surga, haisiusiulong ni amin mamin, sin mga bitsara puting, minsan pa inkaunan ni mga langog-langog. Aun mga tao biyan, paglangog-langog nila biyan, maghinang sin mga bitsara puting. Atawakan biyan, mabaya biyan, pakatawahon niya biyan mga iban niya maglingkod-lingkod, atawakan iban niya magmiting-miting, puminang siya sin bitsara hawayron kasabunnalan niya. So bihat yung paggarantol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungan sin surga, mga tao yan tamamin, sin bitsara kaputingan, minsan pa ini mga bisara biyan amin langog, ataw akan biyan mga kapagkasin na sinan pagka, pugkuyagan sa diyan antara nila. Demikian, amunin, bahay lang niya, garantolan niya biyan amuin palasyo niya, amuin sa taas-taas darajat ha surga, mga amuin sila lang niya marayaw, in pangadatan nila. Allahu Akbar. Marayaw, in pangadatan nila. Bimana, amo ini, mawin sin tao yung mga
pagdiscuss ito, mabinsin mga tao yung pagputing ito, apabila inkaunan nila din ang mga tao, maitong sila sa reyo-reyo yung pangadatan nila. So, mana, kalabihan sin kataan, amin kareyo sin pangadatan ini, amin ito isabin, garantol, atawakan amin apon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, pagdatong haadlaw mo. Amunin taw mamin ha pagdiscuss, minsan pa siya kasabunnalan, amuin bahay biyan ha, entrance in surga. Damikyan ha amuin, mamin ha kaputi, bisara puting, minsan kaunan mga paglangog-langog sadya, garantolan siya amuin palasyo niya biyan, hatungaan sin surga. Damikyan yung mga tao, marayo yung pangadatan niya, marayo yung kasuddahan nila, muray muna, marayo yung kasuddahan pa Allah Ta'ala, marayo yung kasuddahan biyan, paamuin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin marayo yung kasuddahan pa mga amuin ulama, pa mga napura nila, pa mga dua maas nila, iban isiw na biyan masaumadya nila, marayaw yung pangadatan nila, na sila ini amuin gagarantulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin palasyo niya, kasar niya dito, amuin sa taas-taas biyan darajat to na surga, sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, amay ito mga umat Islam, in pagdiscuss ini hambuk din mga panglangan sin Allah, panglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, panglangan sin Allah Ta'ala. Dapat in pagdiscuss, hambuk ini din mga amuin makain sin pagkasilasa. Hambuk din mga sababan amuin makapagkulakkanat, makapaglayo sin pangatayan sin hambuk pahambuk. Sabiat tu beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'an kufrun. In pagdiscuss lang niya hapasalan sin Qur'an, inyari din mga kakahinang kufur. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagdiscuss lang niya, haamuin Quran, din mga kakahinang sin kufur. Yan sin mga kaulamaan din, di amunin mga pagdiscuss sin mga silabyaon. Dumiscuss, beta sin, Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumiscuss biyan in kaiwanan yan nila makhluk, piyapan jari sin Allah ta'ala. Aun mga tao biyan, dumiscuss biyan ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumiscuss biyan ha mga amuin, hawirun sila ilmu, wairun sila biyan amuin yakin, panghati sampul na, ha ilmu sin Quran, dumiscuss sila. Ha amuin, habaya sin nafsu nila, inhinang nila ito, maitong ding ha mga hinang sin kufur. Kabtakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, may ito mga umat Islam, yan sin mga kaulamaan, yahtamilu ikhtilaf huna, fi fahmi ma'anihi. Aun waktu lang na yung pagdiskasan biyan, pagpaham, paghati, hamakna niya. Atawakan biyaan, wa yahtamilu al-ikhtilaf fi kayfiyatil ada. Aun waktu biyan, yung pagdiskasan nila biyan, habiyariin biyan yung pagtunay. Atawakan pagsampul na haamuin mga pangdakan sin Quran, iban sin panglangan sin Quran. So, amoy ito, wa indal ikhtilafi al-jalibu li syarri fil Quran fa innal muslima ma'murun bi ayyantahi an dalika hatta la yaqa asyar. So in pag-ikhtilaf amuin pagdiskas sa mga Quran ini sababan amuin maun biyan in kangian, maun biyan in kabinsanaan, maun biyan in pagpulakan at antara sin mga Muslim in pangdaakan sin agama-agama nato hipabin ipatinggal kanila in kakahinang ito. Hasupaya biyan amo hindi sila makajatuh ha mga hinang sinmangi. Sabab qala an-Nawawi rahimahullah wal amru bil qiyam inda al-ikhtilaf fil Quran mahmulun inda ulama ala al-ikhtilaf la yazuz aw ikhtilaf yuqi'u fi ma la yazuz ka ikhtilaf fi nafsi al-Quran wa fi ma'na minhu la yasugu fihi al-ijtihad. Sabab aun mga biyan ayat di magkailangan biyan aming pagtuyuan, matampal masawa biyan yung mga hatian niya. Mga maksud niya. So, bangkaw biyan dumiskas biyan ha amoy napso mo. Hawayrong pamutan mo biyan. Nga mga pagtapsir. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtapsir sin mga sahaba. Iban sin mga silang mufassirun. Amoy naghinang-hinang ka dumiskas ka ding hambaya napso mo. Natungtumin hinang mo ito. Maitong siya ding mga amoy huminang ka sin hinang sin kufur. Waliadan billah mga umat Islam. Mga palanggungan ha alam Islam. So, demikian inhikahang po din mga amuin aturan sin pagbisara an-nahyu an idhakil qaum kadba. Amuin panglangan sin syara, amuin pakatawahon mo yung mga
iban mo maglingkod-lingkod ataw kanami mga masaumadyan mo biyan haamuin mga himumungan sin kaputingan. Yurja ba'dun nas ila tazwiri wa ikhtilafi kalamin lahu aw li ghairi kadba lidhaqi ashabi majlisi. Aun mga waktu biyan patunaan mo yung tawbian na mitsara sin biyaini, naghinang sin biyaini, asupaya biyan aming pagpakatawa biyan ng mga iban mo maglingkod ataw kan iban mo biyan nagmiting-miting. Na yung mga yari ini mga umat Islam, pianglangan sinsyara mahigpit hapaglang sa wabing kakahinang ini, aun siyambian banta, deng Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panis iban sinsiksa kanila, sabab nakaagad siya ni deng mga kabair, sabab yabantaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hahadis din kan Muawiyah bin Haidah, radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wailun lilladhi yuhaddithu fayuqaddibu liyudhika bihi alqawm wailun lahu wa wailun lahu. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sukna iniya kanila narka maglalablablaw niya ang mga amuin sila maghihimumungan magsuy-suy mangistori sin bisara puting hapag pakatawa niya hapag pakatawa niya biyan ha mga iban niya maglingkod-lingkod ataw akan mga panaiban niya ataw akan mga masaumadyan niya. Wailun lahu, apinar ka maglalablab kaniya, apinar ka maglalablag kaniya. So mga umat Islam, subay inihalian sinhambok Muslim, sabab agad siya din ang mga kabair. Sabab, uno, amuin, binta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan insiksa kanila, narka waliyadan billah, ha mga kakahinang nila, magpakatawa hakatawa ha mga bitsara himumungan biyan puting. Pagpatuna nila hatao ataw kan mga suy-suy nila biyan ning habisara nila biyan hawayron kasabon nalan niya. So amo ito ding mga aturan sin Muslim subay humali ha mga biyan tuhal mga umat Islam. Inhighampot tag isa, idha haddatha ar-rajulu akhahu bihadithin summa altafata fahiya amanatun. Rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idha haddatha ar-rajulu bil hadith summa altafata fahiya amanatun. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhikahampot tag isa ning mga aturan pangadatan hapag himumungan. Hadis din kan Jabir bin Abdullah kaulungan sila sin Allah taala karwa sin Allah kaulungan sila sin Allah taala karwa sabon ning Rasul sallallahu alaihi wasallam na misara. Apabila law niya naghimumungan law nin hambok kusog kay muhabit sara himumungan o wuslumi siya bet pagbisara nito na subay mo tayo maon, inbit sara nito, amanat ito kay mo. Di mana, amanat, di mo makanjar higwa. Amoy mana simpaglingi niya ito, hasupaya, amoy masecured niya, biyan mo yung makadungog simbis sara niya, limingi siya palawa patubiyan, amoyin, kitaon niya bang mayroon da ka masuk. Amoyin doon kanyo, ampan niya biyan, amoyin beta kay mo bisara niya. So, in paglingi niya ito, ambok ito din ang mga tanda, inhibay taan niya kay mo ito, amanat, di mo makanjar higwa bang di niya kau dihilan idim. Qal muqayyadahu afallahu anhu hada adabun nabawiyyun azimun. Ya di nga pangadatan sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aming pangadatan sa taas-taas. Haythu adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam iltifati ar-rajuli inda kalami yaminan wa shimalan qa'iman maqama ida'is sarri. Amoy lumingi siya palawa patupatikot niya kita niya bang mayroon na kamasukan niyo ang panya beda niya yung bisara yato yung siyabot niya inya to tenda yato sin amuin hipataw kay mo yung bisara yon ataw kan himumungan niya yon. Di mo makanjar hipanunoy padugain, di mo makanjar yan hipanabot padugain. Kala Ibnu Raslan lianna liltifatuhu i'lamun liman yuhaddithu annahu yakhafu ay yasma hadithahu ahad. Sabab amo yung paglingi niya, ito yan Ibn Raslan, paglingi niya tulong niya, biya ka siya ito, piyahatihan niya, kaw amo yung haharap niya ito. Amo yung muga siya kadungugan sindugaing, inbitsara niya ito. At sabi ito, tanda ito inya, inbitsara yun, hipataw kay mo. Hipataw kay mo, in pagbitsara yun. So, yato din ang mga pangadatan, sinsyara, di nakasubaybaytan, ando, ayaw mo sabuta yung bisara iniha, amo yung paglingi niya sa dyato, amo ito, hambok din ang mga adabon na bawiya, Hindu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya kup-kup na kayo mo imbis sa rayaw, hindi nabiyan ni pagwa kayo mo. Nabiyan, din mga bangta muslimin, illa man hafidahullah,
Lain ka namin mga piyaparihala sin Allah Ta'ala, iyanan na biyan imbisara ini na ikaw rin nakaingat kanya. Tumagawa, yat tumanuinui, ha? Suwi-suwi po ini, tubtub kato sadya. Tubtub kato sadya. Ha? Ayaw mo nahibuwa paduwain. In kaya suwi-suwihan isa, biyat to ni sa pahansipa. Aun suwi-suwi po kayo mo ha, sa tubtub kato sadya. So mga umat Islam, in mga yari ni, tumtumon na to, maluhay in pagbigkas, katawa kung kita niyo bang makakatawa, iwan sin, makasin na ba manghikasin na sin na nato, sumagawa, tumtumon na to, amuin tanggung jawab nato ini pagdatung adlaw mahuli, sambungan nato ini pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab hasubuhon ini katutan yung mga umat Islam. Damikian, ikahamputag dua din mga aturan sin paghimumungan, atau kan sin pagbisara, takdimul akbar fil kalam. Inyari, amuin, pangsaw pa maun mag-agad biyan, mga dua atau kan tutumaas na biyan, din mga adabon nabawi, subay paunahon tabian magbitsara in nakalaas. Din kato. Pangsaw pa mabiyan aun nakalaas, sibu-sibu biyan amin maggawi, salta nagdungan biyan nag-agad, nasubay ta paunahon in nakalaas biyan, din haamuin, amuin nakabata yato, paunahon magbisara in nakalaas yato. Malingkan ni isa, bangsaw pa man nag-idin, in nakalaas yato, nawayron saan niya. Kitaan nyo din mga pangadatan inyari jimato. Atim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min hadis Rafi bin Khudayj wa Sahal bin Abi Haythama annahuma qala anna Abdullah bin Sahal wa Muhaysa bin Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhal faqutila Abdullah bin Sahal faja'a Abdurrahman bin Sahal wa Huwaysa wa Muhaysa bin Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallamu fi amrin sahibihim فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبروا الكبرى قال يحيى ابن سعيد يعني ليلى الكلام الأكبر suy-suy ini jimatu bian dengan Rafi bin Khudayj ibni Abi Haythama in sila ini dua namisara bian Abdullah laung ni Abdullah bin Sahal ibni Muhaysa ibn Mas'ud nagsakap sila madto para sa sallallahu alaihi wasallam amoy miyagad sila pagbuno sin Khaybar sarta biyan amuin nawapat na syahid biyan hi Abdullah bin Sahal so miyadto hi Abdurrahman ibn Sahal ibn Huwaysa ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam so kulang labi indua yon sibu-sibu mamaita mangumin jimatu biyan paamin pana iban nila amuin hapagbuno ito, nasyahid siya, nawapat. So, namisara muna biyan hi Abdurrahman. Sarta siya in, mababa in pangumuran niya, dengha Huwaysa. So, yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, paunahalong na in nakalaas kay mo. Paunahain, nakalaas kay mo. Amo ito yung baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, yari adabun nabawi, apabila kita mag-agad iban sinta umaas, sibuin pakaita, sibuin gawita, sibuin baitata, na dapat dihilang tabian amuin tampat, in nakalaas kato siya in paunahon ta magbisara. Demikian, kita anyo din mga adabun nabawi, yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin masaluha mislul muslim. Tutiya ukulaha kullahinin biidni rabbiha wala tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlatun fakarihtu an atakallama wa samma Abu Bakrin wa Umar falamma lam yatakallama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlatu yari suwi-suwi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ibnu Umar ini laungnya namisaray Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hapagtimuk-timukan sin mga kausugan atau kan mga panaiban niya. Baitaan yung punulong niya kakuin kahoy long niya. Amin upamahan sin kahoy long niya biya siya long niya Muslim. Biya long niya upamahan sin Muslim. Amin in siya yaon magbunga amin musim matu pa musim.
ibandi long niya magkatanakin mga dahon niya. Yan ni Ibn Omar ini, Abdullah Ibn Omar, amin biya simudlong niya pangatayan ko, inya tulong niya, kahoy long niya amunain, hurma. Sumagawa, di akulong niya, way akulong niya na misara. Ha? Sabi yaon din dun lang niya hi Abu Bakar, yaon din dun lang niya hi Omar. Nagtaoy sila lang niya nagbisara. Ha? Kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayrun sumambong kaniya, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiyan nakala. In kahoy at tulong niya, amo na lang na in kahoy, hurma. Palamma karajtu ma'a abi, kultu ya abata, wa kaapi nafsi anna nakala. Gimuha kami lang na iban sinama ko, yan kulong niya ama ko, yan ni Abdullah bin Omar, natali ko sa tulong niya, kain na lang ni ama, in kahoy at tulong niya, subusin Rasulullah, hurma siya. Yan sinama niya, mama na akaan takulaha, ululong ni nakalang kay mumita mo ibeta. Bang sadya tulong niya, beta mo lang niya, labi kawean kulong niya sin beni. Yan sin Ibnu Omar yaon, mama na ani, wayron long niya nakalang ka kulong niya mo yung pagsambong ko ha, pangasubusin na sallallahu alaihi wasallam, illa anni lam araka wala Ababakrin takallama pakaritu. Sabab kaya kitaan kulong niya in ikaw si mambong, di Abu Bakar long niya way si mambong, way ka mulong niya nagbisara, na di ako long niya mawaya long niya magbisara, bimaana mo na rin kanin. So biyan to, pangadatan niya to. Mga hawak tuta biyan, Allah mustahan. Mga bata-bata biyan ang mga pagtawagon mo, roy, bidah tungkod sin mga agama, magad biyan. Unahan ni mga tao maas, unahan biyan in labi makaingat ha agama. Way bakas ng ingat ha mga pangadji, way bakas ng ngadji, way bakas ng hati. Magat biyan, amin, unahan pa biyan yung mga tao, amin, labi makaingat biyan ha agama. Ibang nga parakala yung mga umat Islam, kitaan yung mga sahabat, mismo mga parakala, mababa pagpangasubo. Sabab yung pag-adat nila biyan ha mga tao, nakalaas kanila, nakalaas ha umor, nakalaas ha ilmo, mag-adat sila. So biyan to mga umat Islam, dahil nga mga adabon na bawi. Malingkan ni sabihan tabihan, bang dihilan idin na wayron saan niya. Dihilan idin. Atawa kan tiyublo hasubuhon biyan, wayron saan niya sumambong. Sumagawa amuin, ang subo biyan open pakatan, atawa kan kamo mag-agad kamukatan, subay kita mag-adat ha amuin nakalaas kato. Sa mga yari ni, pangadatan simpag himumungan. Sabi biyan lang niya, panadartu faida ana asgarul kaum pasakattu. Yan Ibnu Omar, pag kita ko biyan ako long nimbya mga bata-bata din doon ha mga tao naglilingkod yaon, na way nasadya ko lang niya naghimok-himok. So way siya nagbisar. So hindi mga asar, mga suy-suy, pagsuno-suno at tawakan mga pila history biyan, mga kissa biyan nasabot antara sin mga Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat, iban antara sin mga sahabat antara nila, beri nim pag-addat sin mga nakakabata biyan pa mga tao nakalaas kanila. So biyan to mga umat Islam, haamuin aturan sin pagbisara, subay kita mag-addat haamuin tao nakalaas kato, bangaon dapat sila ipabisarang pahimumungon ta muna, bangaon patot subay mga paghimumungan, atawakan mga bitsara biyan. Dapat hikahamputag dua, hikahamputag do, ada mo mukata atil hadith. Dengan mga aturan, pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, panglangan amuin tao, bugtuon mo siya paghimumungan niya. Apabila intao nagbitsara, amuin bisara niya, panglangan sinsyara, amuin bugtuon mo siya. Di mana pahundungon mo siya pagbitsara niya. Mahawa risa, o hindi mga kisah risa, suy-suy hahal ini, yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din ka Nabi Hurairah annahu qal, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qaum. Abuk waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaun siya biyan amuin, nagbisara biyan pa mga taiwan niya. Taghaon na sadya biyan dimatong tao gimba. Nangasubulong niya matasta. Pamada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatuy habisara niya. Pag-ubos siya nagbisara, ampa siya biyan amuin, pakal, ba'dal kaum, sami'a makal, sambil biyan, nagsuy-suy na biyan in mga kaibanan doon, naglilingkod lang nila, diungog dahbaha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasubusin tao ito, ato kan maliso ito Rasul sallallahu alaihi wasallam sambungan in tao ito.
atawakan wailong niya diungog si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasubusin taw ito kaya tuloy-tuloy siya pagbisaran niya biya. Sumagawa pag-ubos nagbisaran ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kal aina arahu sa'il anisa. Aw nulong niya kakitaan ko. Aw nulong ni nga subuya to pasalan sin hari kiamat. Aw nang nagsayang biyan ako lang na ya Rasulullah. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ida du'i atil amana. Pantadirus sa. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila nalong niya malawa nalong nin amana na tagaran niyo nalong nin hari kiamat. Malawa nalong nin harang amanat tagaran niyo na in hari kiamat. In wajhu syahid dito, amin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbisara nangasuwin taw way niya piansin, way niya na muna siyambungan, hindi sara sintaw nangasuwi ito. Tengha mga adabon nawawi, apabila on nagbisara, paubusan na siya muna habisara niya. Bangaon ko pangasubo, ampas siya, asubon mo bang siya maubos magbisara. Amin bukon mo siya bugtuon na pagwakto niya nagbisara ito. Siburay niya pag meeting, pag story, pag Hindu, pag semina, di nga mga adab. Tagaranta mo na mahuusin bisara sintaw ito, amin, continue bisara niya ito, ang pakawian mga subo. Ataw ka na, daw wakto biyan pag-asubo, tawa ay nasubo mo. Pag-ubos biyan mag-meeting, ubos biyan mag-lecture, mag-seminar, ang pakaw mga subo sin pangasubo mo. Bukon kita mamugto sin bisara sintaw, sa biyan ito humbok ito din mga panglangan si Syara, amin mamugto ka tao magbibisara. So, amo ito yan sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila lang niya malawa na lang niya amana, na tagaran niyo na lang niya in kiamat. Nangasubo nagbalik. Kayfa idaatuha. Very long niya malawa in amanat. Ida usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa. Apabila lang niya hibutang na lang niya parakala, habukon hatampat niya lang niya na tagaran niyo na in hari kiamat. Nang ding mga pagkalawa sin amanat, bangbian dinon na in amuin tampat butang na si habukon tampat niya. So amo ito mga umat Islam, mga palamungan ng agama Islam, murah-murahan awon kita ni maput pangajian dengan mga nasabot na to miabot na in wakto na to pangsang pamawon dito diumog ni uli kapagpasa sin mga aya iban sin mga hadis way kumugdan pangayuan kampunan pa Allah Ta'ala iban pangayuan kamapan kanyo inyat tuling mga kakulangan sin ilmu demikian bakaw na dito kumugtan maputan yung pangajian dengan mga taufik iban hidayat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala murah-murahan halam kita ni simparihala sin Allah Ta'ala sarta bang mayan ang mintay maunin mga amal ibadat na to hambok pahambok sa baba di kakawa na to harida niya din naman hadunya labi luwa hapaguit na to adlaw gana-gana wa naktafi bihadal qadam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.